so thu ba na ro ipia kin sa ong kumni ong pakani ke school ba aku sakit mahikaya nga mri tang mahikaya nga bangan kamay mri tang mahikaya nga man iya kalau wala jong mri mahikaya nga bangan travel fund yo carbon yo hospital bangan sa kamay mri mahikaya nga tang kata hikaya ro yang nga ka kor bro hikaya kuno bangan long sure hikaya nga kuno bangan nang kren ikiway kuno nang respect on bro ikiway ano yung pinga do na focus stage ka ka bang experience ka pa mo ka bang experience mo best of kata kalau bagi yo ay ka respect ka jing bulok mo video sama itu tiga story arja ka kendai how bunai Julai kata ka por pada office re mat pernah don office di sar pikir yang kum ne nga sar sudah med am ngilet show office mo show sosul office show sosul balik di sar biwan it's my prospect yang oh ngalas semua lah kan dek bendung sar biwan mo sar biwan tak pernah kebalak ya semua apa mar sudah ngal penerit amo nang 100% mo nang sudah ngal penerit mar supaya office sosul sar pikir tap yang ada sar ini kita isar jual ipai kemat si sarbiwan kita harta dengan sarbiwan ini kita isar jual daulan juga berat jual 100% ngelating lah kanyu try sa ongkum yang apa itu ada kepari orang ban iwan koble halo sa jadi mau pisar jual ngohoi sar ngalat ngokun lima belum ta kalau kamai lah kata sarbiwan apa pun paling asar nang 100% iwan koble ngau sa piro try bahamo le bahasa piro pin sa sekali piro pin sa kamai lah ko makamai mga tadi bahasa ikai ay msibat ngane tu ipim kamen juga am kaplo ko bukan untuk offline bala kamay la wan bang sare nga pada sipyo ko ikata ngaro ipim ka respect angni ya ko best tam ti offline ki respect ki baret ki basha jero ki respect ki basha po kumde ki basha po ki respect ki basha jero dalet aki we ki kam ngano ipim jadi ke politik na jadi ke association bakar-bakar na di department bakar-bakar ni ano ka kam ka menteri percaya berit burung bahe ni na hangni ngaroi piam ki bahe ki burung ki berit ani ngaroi pi na indio ko kanita burung pun mani ngaroi pi kata ka bangalan hangni ka school ka bahikai nga dong smurit hikai yang ikum no bangin long ki burung ki bangir respect ka bangi burung ni leni bangin long hop bangin tri hop katai nga sabatai pi kapan kong kai kapan ngoi pi always be alert na jadi baru kita pulih jadi baru kita pulih baru buat cek pantas ni ini orang mengalatip dan ini melatip dan sekarang ada tu pi sekoi ka mau ada pun personal apa ada tu story ya ngali sesulong mau ngali sesulong apa sak tadi yang kosong yang nak kata kapan ada berisaram burus semua sarang burus bila kamu aku pun pernah sak kali ya wan ong kai dai wi kong ba dia ang ta chaka sa kali ong kum ne nga ong pitre yu mo ba ong atari jong vestige mo ka ni ro marketing ti ong kare ka vestige arong syo ngala join arong syo ngala join ngala tare ti patai nga ong tambay kamler kalong kum pa ila patai nga ong ngala tim mo tip hai ka vestige patai nga naru pastanga sa oh hindi ta patai vestige tip patai ro sa kimi company ro mo jadi bawa patay tang prestige patay sa kami company ro ite patiak ha bakod ang mga ongkom ni Hongkong lara piti pa sis pati pa lara kilam pentre kami kata ka jitip ko jong piam kan no mala sa sila kim lara pa tara ma ong ba knowledge without action is useless knowledge without action is useless kung ka jitip ko ba pipitan lara kim la lara kim pentre kami kata tolong ko balen oi kamu toy dah karena moi fiba ke ka bangi benda nang dia always be a learner udi bawa tip bahapan puli man kapor habat sak meetings kita berkhot hadin kata pun ka balar ko long ma then you devan take action leader undai tang buat always a learner udi bawa tip bawa puli kapor rai dia benda ko dan shim take action bukan le ya kata mo di benda bagale mongong ipimle lelaki pisutip lelaki kelam pentri kami kata arong epi kata kam penpoi re pisuna shlomo lelaki pisutip kelam pentri kami kata kam laban penpoi de kapoin ka baar ka de gai gilidar ke de ban le kumno jadi ban lead by example de ban pun ida kan kusa ka baba mo kata re kapoin baar na ta kapoin ka balai pada gilidar de ban kumno leaders always show a commitment mo leaders always show a commitment. Iban peti kata jinglong go jong pi commit di pi IT ya ladi dah. IT ya ladi hakakam. Mo, iban IT ya ladi hakakam. Ingap te pi osmo na pi mi osmo. Pila apa comment sing akan pi osmo nam.
pio slo nam pila mon comment jang kene pio som sa de ayu I ba kene ro chong am ka slow ba ta ka daw nam te pio so na pio so yo so de okay to ti ka point ka balayam leaders always show a commitment mo commitment commit ikai ka ba PPIT la de PIT ha kai commit to integrity and character ko mo ba commit ele de ba trai bha ba phin le bha ba phin trai da kalanti ka ba de commit ele de mo ta ma shai kai ka jing mo jong ka core CORE ko mo ba C ka ba ni kong di commitment apa pi commit ya ladi pi IT ya ladi bangawan hang ni bangan sukses umdi bangawan hang ni tang ban super syangkai umdi bangawan hang ni tang ban long kan uksa ka basni wi ki bai umdi bangawan hang ni tang ban put briu namar ba somla ujoin dan ka samla ka join tadi perlok jonga per kelas jonga ujoin umdi bangan su join nam tak katau pidi ban dan kum katau umdi bangan su join tang na namar kata katau dengan dia join ni ga commit ya ladi hadu bangan briu nang ta nga kai si consistency komitmen kawai jadi konsistensi dia berlong berabor man kasngi konsistensi ke jumbo jumbo konsistensi ke long dia man kapor kebapi haban le dia berlong yai peteng ya kakam kebapi fitre konsistensi mo dia ban yai peteng lara ki ko ban ko ban kia bam ja teng long ki trai kila ya lupa am dia pit saya mo noi pi lela ki ko ban ko ban kia bam ja kan no arsen jiski bam ja dia sha arsen dia kata ke sistem ke jongi pi haban le man kasngi tangan oi pika konsistensi kemudian pala rangi ko amat sukses bila kuno leader di berpeti ya kata ka jinglong jungi ka bangilong combat ni IT le di bangilong konsistensi ro ka joko mo nata ni dia bandon ro kata ka jinglong ka bangilong ownership kumuli mo ownership ko jinglong try kan ketika kam ka jonga lada ketika jonga kemudian ka jingkir clear ketika jonga mo ownership ka jinglong try mo kadi ownership lada ngadan ka jinglong ka long try ketika jonga kemudian jingkir clear ketika jonga mo nata skoi per ka point mo next point poin kawai sekawai per poin kalau poin ke pas kalau leadership fokus LOVEM LOV kan samare kan samkat napi cicing yang kan nomor ke LOV mo leadership fokus LOVEM ke LOV ka kat leadership fokus LOVEM kan coba pilih kat sebut di luar ku slide mo tak ketika LOV ketika sulap kebaik tam apa prestige ketika leadership overriding bonus ketika baik tam LOV balik kam day no ka business building bonus balik kam day no ka car fund balik kam day no house fund balik ka di LOB namar pisong to ba ka di ka leadership business kumot pa ka management ka ayangi pa ka jinglong leader ka jong piam ka di ka tulop ka ba hetam ladang ngong pi ka tulop pa hetam em ka di ka business building bonus kumot ya build team shibun ga ring ngong pi ka di ka LOB kumot ka di ka leadership kay mo na yung leadership kung mga pila batay pa di nong yalam kumot ba ulidar umday uba create mo sa ba ulidar umday ba create follower ulidar umday ba shna nong bun shibun ulidar real leader dini utau ulidar uba shisham uday uba create shibun ki leader so to ulidar umday ba penmi team shibun penmi tonglan shibun ba penmi leader shibun mo leader real leader uday ba create not follower but create leader mo leader udah create leader utak itu real leader kan itu di karena masuk IP baka ke LOB jadi ketulok ke tam nama beli ayo duk sama taban yo LOB kan no point try lah dan apa juga latif sudah bompat ban yo LOB point.com san hajar terus ratusan PV ladak yo anak kau ikat jompi san hajar terus ratusan di qualify dari sideline kat prospa kum silver lani kapsan spa kum gold lani syajar PV kum star director di qualified sideline tapi yo kau LOB ini arteli LOB nak topingnya san hajar terus ratusan PV kita yo kau ke LOB spa ratusan yo kata banyo kata penlong leader laingot na kakim jong pina kawi katap jong pina kawi kalan jong pia qualified director laingot kumot let's say way bronze ni way silver arajar PV transpak PV nomor 2 silver lo kan lo arajar sahaja plus transpak jong 2 silver san hajar transpak kemudian lo poin lawan lupa